Bafowethu usevele ayidedele ukhuzana umfoka Mpongose-ke laphana-ke idedela-ke uhlwa-ke lwezingoma zakhe-ke zophuma-ke ngawo-ke umhla ka-21 Novemba njengoba-ke ethembisile-ke laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana. Lezi ngoma-ke sikhuluma ngazo-ke zu-21-ke laphana-ke. Lezi ngoma zinama-features-ke laphana-ke sithi-ke mawabe u-6-ke laphana-ke njengoba-ke sibona-ke laphana-ke ukuthi-ke uhamba-ke noQiniso Ntsele-ke lapha phinde ihamba-ke nentokazi-ke laphana-ke uThandeka-ke laphana phinde ezohamba-ke noThibela-ke ngokujwayelekile-ke laphana-ke insizwa-ke asebenzisana nayo-ke iphinde ibe ligidangoma lakhe-ke laphana-ke saphinde-ke sabona enza enye-ke i-feature futhi nayo-ke intokazi uThandeka okungukusho-ke ukuthi-ke laphana-ke ziboshelwe ngampela-ke uma kunje. Abantu abaningi-ke bajabule kakhulu-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke njengoba-ke phinde wahamba-ke naye-ke uLuve Dubazana-ke laphana-ke abantu-ke bathokozele kakhulu-ke ukubona ukuthi-ke le album isendleleni kakhulu-ke laphana-ke njengoba sazi bafowethu ukuthi-ke leli ciko-ke lishilo-ke ukuthi nakanjani-ke kusasa-ke liza-ke nenye-ke ipromo ezobe nonjinji-ke laphana-ke ngokujwayelekile-ke siyazi mezokhipha-ke ukuthi-ke ukenze ziphi-ke iy'nhlelo kokhuzana-ke umfoka Mpongose-ke laphana-ke ama-Blue Nation-ke injabulo ephezulu uma kunje. Thina-ke sikuthatha sekube njengoba kunjalo sesiqiniseko semedia-ke siyaqinisekisa ukuthi uma kukhona okunye-ke siyobuya nakho-ke njengoba-ke kunjalo.